Voin mei ni somni pali toy kim collection. Central sawrkar chuanin hnuaia thawkte EPF Employees Provident Fund kha 8.25 upgrade tuna hen 8.1 ani meka ma phi chuan a na sang thina sangni sompare sompako khan 8.65 ani thina sangni sompako somnia 8.5 ani thina ma se sangni somni ni khata khanin 8.1 a ta tha tuna hian 8.25 a ti chhotum le meka ni a financial year 2025 atan ani a tuna hian approval ha meka ni a Ministry of Finance in an approve huna Provident Fund interest kha apung donani made in India chip masaber chu semiconductor chip masaber chu Northeast India tangin siamani donti Prime Minister Modi na soya Tata Group in nikum August tha to khanin asama hian semiconductor unit anlo bun to a hetata hian cheng vai bel chia sing ni sang sari anlo seng to a Modi a chuanin Northeast hi tun ma chuanin nu chon ram ani thina kongte chia eng moni har sanan to thina maro chu tuna chuanin land of opportunities ate opportunity land of opportunities tikha translate thiam che lawa tikhan kan thra thiam tur angai throi mayang Modi soizel dana chuanin India le Southeast Asia ho ram ho Asian countries ho kha in sum don ton na hi tu na hian dollar tluk le ding on 1.5 velani a tu na tanga rei lo te a chuanin dollar tluk le ding on zani hu vela chho tur be sei ni chuan chuanin North Asian ma son na sadon ani ati dum mai ni mani loka YouTuber pakhat India le Pakistan in kara engemani Pakistan spy te lo hril ro pu wangin manani a travel with Joti nei tunu Jyoti Malhotra ania tuna hian health worker pakhat Gujarat mi manle anita a ani hian cheng sing li loin Pakistan lam agent nena khanin border security force le Indian Air Force te chet vel na kha thalak le video lo thon ruwa ngai ania chuwang chuan man ani vele tani Traman Harvard University a foreign international student te lu phal lo chungchang aswe India student zasari somriat pariat te po anril ru boy hle heti la hianin Belgium lalnu lani mai thei turangai an falal fanu Princess Elizabeth po heta hianin rilru ha mek zinga hina telve ani hi first year azo to a tunai kum somni pathum mi ani a Harvard how to te hianin trama hi an kinglet meka an hlotlin lawa ani po ein ngat lian ve hle ni Ichon China chengdua mi meiche pakhat kumsom li pariat mi chu nisa amukhat lutuka no panlai tangin nisa mukhat lutuka vitamin D deficiency anga le ni in doctor chuan soya chumi wang chuan amutna a in le na khanin arutliak keu ani vitamin D deficiency ani na sa ni na doctor chuan soini Bangladesh an hotopa army chief zaman worker us zamana le tuna an chief advisor ni mek Mohammed Yunus atekar athalo chawhle meya Mohammed Yunus hianin inthan le hun democracy sarkar din tura inthan hun atiam lei theilawa tin le lama sipai lalpa zamana hi aman mo to sia kumin kumto pa hi chon inthan man ngenge kan ngai to atia heti la hian Mohammed Yunus hianin hi inthan hi ala in peilo na sa nia soinian buai leni iPhone khovel mundanga in siamani chuan Apple company hen 25% tariff kalang ti tramana vo wang khan India ramle China te po Apple khan an manufacturing unit te an siam chunjom zelangem ti zon rin puyoma amaro chu Global Trade Research Initiative ti GTRI te chudan chonin khata khanin lola siam po nita se India rama po khan lola siam po nita se assemble chau khan khoinia Apple company tang khan US a CMI ala hlok thawang tiania Apple company a poisa in sem darda nang kha ting hian an chuta iPhone man kha cheng sang khat nita se Apple chuanin dollar zali somnga kha device pakhata a brand ni na manate
tin a software manate design manate khan an a nia soi nia ti chuan US company tho Qualcomm le Broadcom te chon dollar som riat vel an lo a ve nia soi nia ni khana component engemon siama chuan a chip hi Taiwan ani wangin an nilam hian dollar za som nga an hle boka South Korea OLED screen angkha mai a screen khatiang kha a touch screen kan domi khatiang le memory chip khase mani wangin dollar som kwa an lo ei boka tin Japan rama camera system hi siamani boka chu chu dollar som riat pangan lo ei vele anga ngai ni a chuan apat dang neu neu kha Germany Vietnam le Malaysia siamani boka chu chu dollar som li panga hu angai ni boka China le India assemble na mana hian an ram ve ve hianin assemble man ringota hian dollar som thum vel chau an ei anga ngai ni a iPhone sangkhat mana khan mo chu chu up man jong jong iPhone man jong jong a 3% vel chau anga ngai ani chu wang chonin US a assemble ai khanin India mo China mo khatiang assemble kha ala lok jok tho tho ni in GTRI te chuan an soya tin US a anti hian minimum wage asang sia dollar zani som thum lai minimum wage ani chu wang chonin India khan phone pakhat assemble na man kha dollar som thum ni ta se US a chuan zathum som ko lai ni turangai ni chu wang chonin Apple hianin India a an la assemble hi an ni ta chon ala hlok zok angai ani tin trama hian Apple mai avo lawa Samsung ho pok kha 25% tho in avo ve boka lalwawa ani tun lai chu chuan trama hianin an nuclear power te ti punatum na sakhom mai tu na tanga kum som ni panga chungin nuclear te hi alet li kan ti domi quadruple khap tiang khan ti punatum chu chu sign rup maya it's time for nuclear hunani a kan nga em don ni atiani ati dan chu zer lo meng chuan Uttar Pradesh a Lucknow a chuanin court chuanin kumsang ni kuma an man serial killer anti Raja Kolandar chu dam chung lungin tang turin le cheng noi ni singa choi turin achung thu rela amarol hian anupui una pa ning chuma brother in law kha amang tho khan shem ania Raja Kolandar hi kumsang ni kuma manania mi pahni an that mi athurol pui pa ne an thatangai nia an victim te thok eya an luru lakhoma pu ani bokani ti chuan Tamil Nadu a ril rulama harsan na nei pakhat em sanjay chuan awa nu kan ti dong mizo tong hian niwa hi oma patea tanga inglo hi ka hre che lo a hre chon ron soita ula ama hi kumsom ni mi ni a awa nu tiri phot meng khami kha anin fiam lai a rubawa kum ni mi ni a chuan alu decapitate atibung akat bung nge man ro chu kan hre lo a kha ani a chuan abul nai dila alu pai nia soi nia ama hi manani Russia le Ukraine te chon in dawa tanga an mi man prisoner of war ve te chu anin thleng dun meka tuna hianin mitang zathum som ko vel chu anga ngai nia sipai zani som sari mi le civilian mi za som ni ver an chu ve anga ngai anni UN meeting a Pakistan le India anin bei lo meka Pakistan hian Indus Water Treaty bo chia India chu pu ma se India chuanin Pakistan hian an bo chiat na arei to lu tu kumsom likal ta chunga terrorist attack le indona rang wanga Pakistan ina Indian mi an ti hlum hi mi sing hi chuang an tling to chu wang chuanin Pakistan hian India in zola do ngar chungpon hetiang bo chiat nei lo nei na sa to chu wang chuan Pakistan hian thiam lo fe zo kani an tiani he new sika soi tlai de uleka ma se soilo em chu katia mawis ho tu pa basava razu chu tha ania luman hi hepa hi crore khat lai ania aka plum tu hi district reserve guard te ania Chhattisgarh ania athi don athi ma hian district reserve guard te o security force te omna atanga kilometer khat vel hla alo kem ve a chu an vachar chuaka an vaka plum ta ni Israel MP pakhat Ayman Ode chuan parliament a thu soi lain a thu soi pot chatin an kai chuak ti a soya a video po viral na sakhop meya a soi dan chuan kum khat le chan ve chungin
Israel roi tu te hian Gaza no pang sing khat sang ko le mi cheng mi puitling aneng chu singa sang thum in that ti in sarkar lai te chu pu a ti chuan an university te hospital te in ti chiat sak ti in asoi pep pep maya athu soi lai lai in ama hi po chho ani a chu chu alungoi lo thu asoi na se em ani thlasom thum chunga ama saberatan Indian rupee chuan tlem in ma so na hi 1% atling trepa 0.9% ani a dollar laka a hlutna chutiang chuan na punga hi November sang ni som ni pahni atanga apun ve omchun alani ole khati zong kha tunruma toy kim new sakaron soi theini sela kan lomi